aku beli via ke kerteng ke jong turai Yesus Kristus nompen iman Nasret. Agar ka por don bani benta bat phi na ka tin ke jong beli na ka Bible. Kata ka dei na ka Filipi lenong ka ba ar ka khot ka ba shipo. Balai pelong yang abangan keren ni gede khot pelong yang aban keren ni gede khot namar ba. Ipe ini ki jing shikri bopun ki bri am ki keren ba ki ong ba ka kerteng ke jong Yesus Kristus kampat biang. Bat ngan pu i ki jing kali ha kan kapon ha kan ukur kom ba ka kerteng ke jong Yesus Kristus kampat biang piong menta fiduai be ksu kerteng jono fiduai bikin yo kamba ha kerteng jong no fiduai bam ha kerteng jong no piala pa kerteng jong no ha fisu to ba fidang yang lap ha ka kerteng ke jong Yesus Kristus kamot ka kerteng jong Yesus Kristus kalong ka bapura Bat ka kerteng ke jong Yesus Kristus Filipi ka akran sai ar khandai spo ko makalong ka kerteng halo ka kerteng ka baki jong ki beneng jong khandau gin dam krop ha ki kijat ke jong tura Yesus Kristus fi wada ki ksu ki tho ye Yesus Kristus ha to judon mo na ki kmi ki pa jong fi ki ba phas kul ki khun jong fi ne ki ba khai ki khun ki bom ju ai kerteng ki khun ki su ong bai u khun na ni ka khun ki su ong tang kum ta nrei ki khot ya jong ka kerteng Bau play itu unu play nong pen im jonga jo firu itu yang ai fi daka jong ka kerteng yang ai fi pat niru itu unu play nong pen im jonga jong fi daka jong ka kerteng kata udah Yesus Kristus fi takara ong itu fi ba ka Bible ka kran sai ong ba wada kik suit itu kibet kitip ya ka kerteng ke jong Yesus Kristus jadi shifting jadi linear ha ba kran ni kerteng ke jong Yesus Kristus wat kinong man ik suit wat kinong kanya nong kan Rok ini shifting ya ke kerteng ke jong Yesus Kristus. Fi ke kerteng ke jong Yesus Kristus kalau kerteng alor kerteng. Kita ini babon ke jing shikri. Kisi pendan kami ya ke kerteng ke jong Yesus Kristus. Kisius ya ke kerteng ke jong Yesus Kristus. Tang hakapor. Balbek sui hakapor baduai. Hakapor beki keren. Nrenya itu fi bun sin kim cukup mau. Itu fi. Fi kalau ke bama jadi kisingi beki jing shikri. Ba ka Bible ka keren chan Timothy ka ar. Kau baki badani ka dor ka baru play. Ki ba lenno e ka bor song ka Matius sunong ka ba nyow du khot ka ba apoi ka ong ba ombaro ki bong hanga atorai ki gi ba le ka kamba ki ba la doi bek su ki Jesu ki ba le kamba ak ten Jesu ak ten jung Jesu Kristus ndo Jesu Kristus wangam itu ipi fi ki nong tre boman pi takadau ai manga fi ni de benda itu ba te pura ya ka ten jung tra Jesu ko wangi pe iri si ba kumno unu presiden jongga Israel ula khang ba ula ban menta banyala pe ka kerteng ke jong Jesus Kristus po Israel nim tip shu ka ai ka banjan nang ni shakmat wat nang ne po jela jung ni ka nam muslim shu bat ka jingpin shitom ro kanang jor ni takadau fi balai namar kishun Jesus Kristus ada fi ong blai baro ki ong blai ria ba fi kala ne kerteng jong Jesus Kristus baro ki pengklador baro kim sutanat baro kim skobang Dai tang kita gi basngu thu ye ka jing koror ka jong tura Jesu ko ula yap ula mipat ni gi bayap bat uba pen im ba uba don bo tang kita gi sngu thu ti gane gi ka kubor ka bangai pentaling kot bat phi ha gi ka por ai manga fi ni basngu thu ba ka kerteng jong Jesus Kristus ka ka don bo kata kata Matius sunong ka ba ar pra kot ka ba ka pra ong ba ha ka kerteng jong Jesus Kristus la ai ka bor Lai ka por ha kerteng jong Jesus Kristus. Fi haga gospel Lukas nung chpod khot kat khandai. Yu rot na ik sen ki nyang na thami be ik so ya ka kerteng jong Jesus Kristus. Takadau ka kerteng jong Jesus Kristus kolong ka kerteng halor ka kerteng. Ka bodon bor ba ka bakrau bor Nganget fi os ngawi ke message ka blinkot. Ai bengi nang man news ka kerteng jong Jesus ji bobon gi benta. Nim dei ban klat. Nganget blinkot ko fi le maga ke message ka blinkot. Nanta ka borom go jong turai jung no prim Jesus Kristus amen